Pozdrav za sve pratioce Sports Flow podcast YouTube kanala. Prije nego što najavim mog gosta, samo da vas podsjetim da kliknete to like, share i subscribe dugme na YouTubeu, Instagramu, Facebooku, TikToku i mnogo bi mi to značilo jer ovaj kanal želim da se diže iz epizodu u epizodu na što veći nivo. Tu smo sad u MMA klubu Omladinac, moj gost, neporaženi crnogorski MMA borac Dalibor Dragojević, pred meč sa Hondom na FNC u Beogradu. Dalibore, hvala ti puno što si izdvojio vrijeme, snimam u toku priprema i sve stvarno mi puno znači. I dobrodošao na moj kanal. Bolje te našao, brate. Hvala tebi što si izdvojio vrijeme da uradimo ovaj intervju. Hvala. Reci mi, kako se osjećaš, kako idu pripreme? Hvala Bogu, dobro se osjećam. Pripreme idu odlično. Privodimo ih kraju. Još malo do kraja priprema, pa skidanje kilo. Taj najteži dio na kraju dođe. Pa generalno taj najteži dio. Biće veselo, tako da, eto. Ali uvijek skinemo, tako da nadam se da ćemo i ovaj put. Naravno. Reci mi, koliko već dugo traje kamp, koliko znate već dugo iza protivnika, eto, možda, eto, pored Ilketovog meča i, da kažem, možda borbe za pojas među Truščeka i Kraske, da je ovo meč o kojem se najviše priča, sigurno. Da, pa o ovom meču generalno svi trenutno pričaju, meni je drago zbog toga, a pripreme nam traju već 10 nedelja, spremamo se dobro. Spremam se u svom matičnom klubu, MMA klubu Omladinac, pod vodstvom trenera Žarka Rakovića, glavnog trenera, Lazara Kukuličića, Lazara Mađarovića. Tu je Vanja Miljanić koji nam pomaže oko brazilske džiu-džice i Edin Alković koji nam pomaže oko boksa. Tako da to je ta naša glavna ekipa s glavnim trenerom i još 4 trenera i svi se držimo zajedno i odlično je za sad. Kao što sam rekao, pripreme privodimo kraju i to je to. Kako je došlo do meča sa Hondom? Kako sve do toga, taj proces, kad ste saznali, kad su vam najavili taj meč, kako je to sve izgledalo? Pa generalno priča je započeo MMA reality. MMA reality izbačao je neke objave. Normalno ja sam admin MMA reality, ja rekao da ne vrijeđa Hondu nikako za to jer to nije moj stil. Ne želim da vrijeđam nikoga, ali eto, napravio se neki hype, ljudi su htjeli taj meč i došlo je do tog meča. Zbog čega je meni iskreno drago, jer imam želju da se borim protiv njega. Nikakva zla krv, samo sportski, eto, mislim će taj meč i meni njemu donio dosta. Da. Pa čini mi se da ovo je jedan od rijetkih primjera gdje meč uopšte nema, da kažem, tog trash talka i to, a baš je ishajpovani, priča se o njemu, tako da radite sigurno i da sa te strane isto neki dobar posao, možete slobodno reći tako. Pa hvala Bogu na tome iz razloga što mislim da pokazujemo trenutno da ne moramo da se vrijeđamo da bi podigli hajp u ovaj sport. I ne bi sad da ja pričam za sebe da sam ja nešto bitan, ali volio bi da borci iz ovog našeg meča izvuku neki primjer da ne moraju da se vrijeđaju, nego da jednostavno samo skill jednog borca i skill drugog borca mogu da privuču ogroman hajp publici. Da ne moraju da se vrijeđaju, da ne moraju... Da, plus taj epitet, da kažemo, bice ste neporaženi i to sigurno dosta znači, da kažem, ta nula će nekome makar da ne stane sa skora. Tako da i sve to nekako se poklopilo da taj meč bude baš u dobrom, i čak i on sa njegove strane, isto koliko sam slušao intervju, isto poštovanje ili sve stvarno što ga tiče, nema puno trash talka. Pa generalno i on je korektan, a što se nula tiče, obojica smo na nekom početku karijere, ja imam 4 meča, on ima 2, profesionalna, pričam za profi karijeru, tako da eto, nekome će ta nula pas, pa ćemo vidjeti što će biti. Reci mi, kako je tvoje ovako mišljenje oko Honda kao borca? Što malo što ste, mogli da vidite ta 2 meča profesionalna, ne znam sad što tiče tih nekih amaterskih, da li on ima negdje da se vidi ili radio to? Pa Honda je odličan borac. Sad generalno za našu MMA publiku on je previše ishajpovan kao lupam neki borci iz FNC, on je dovoljno ishajpovan za nekog čovjeka koji trenutno ulazi u FNC. Ali za lika koji nije toliko ishajpovan, on je odličan borac. Jer jednostavno, hype je samo marketing i tako dalje, a borenje je druga stvar. To kad razdvojimo, onda ćemo početi da razumijemo MMA. Ne mora, postoji lik, evo, ne znam, na UFC Contender, ako si gledao neke mečeve naših regionalnih boraca, dođe neki lik koji ima 3000 pratilaca na Instagram, dođe i napravi haos u Contender. Tako da to nema nikakve veze. Imaćeš sigurno ogromnu podršku publike, ako je u Beogradu, sigurno će biti dosta i naših ljudi da dođe da isprati. Sigurno ste i slali poruke, da ste kalavali karte, čuda da dolaze. Tako je. Mnogo sam dobio podrške, posebno iz Crne Gore i iz Srbije sam dobio mnogo podrške. Ja imam dosta prijatelja u Srbiji, iskreno i milo mi je što se borim tamo, jer to je isto Srbija je bratska država i milo mi je što se borim tamo
i nadam se da će publika da navija za dobar meč, ne mora da vrijeđa nikoga. Neka naviju za onoga koga vole, ali da naviju za dobar meč. Mislim da će biti dobar meč. Ali evo, vidjet ćemo. Ne znaš nikad što može biti. Nešto što sam vidio to je da ste trenutno, da kažem, na tom prilimsu i što je dobro i za nas, fanove koji mogu to gledaju sad i na YouTube-u. Ta prva 2 meča uvijek budu na YouTube da se pogledaju. Stvarno, mislim sad, da li tebi to mijenja neku ulogu u spremanju, što si, da kažem, ranije nego što su ove borbe? Jer si radio, kažem, jednom main event je bio za MFC, ali tako? Da. I onda kako ti ta razlika spremanja za, kažem, malo ranije u odnosu na te main event ili main card borbe? Pa vidi, ono što sam i prije rekao, ne osjećam se da sam bitan, razumiješ? I jednostavno bio na prelims, bio posle na main event, ne predstavlja mi neku ulogu, mi ćemo odraditi kamp isto. Bili mi u prelims, bili mi u main event, kamp će isto biti odrađen, cilj je ta borba protiv Honda, ako Bog da se pobijedi, ako ne, Božja volja i to je to, mi ćemo dati sve od sebe. Sad bio ja u prelims ili ne, to jednostavno vidim ljudi, mnogo to sad nekako i osuđuju, ali ovo je meni 3. meč u FNC. Ja sam dobio 2 meča, ljudi me nisu stavili ni u top 10 po rankingu. A tu su neki tipovi koji su dobili samo 1 meč. Nema potrebe, to je njihova volja. Ja samo radim svoj posao. Ja sad ako ovog lika pobidim, imat ću 5-0 ako Bog da. Ja samo nastavljam svoj put. Nije meni cilj biti 3. rangirani u FNC, 5., 10., 1. Cilj jednog dana se dođe do najveće svjetske organizacije da se tamo nešto napravi. Ako se bude moglo napraviti. Ako se ne bude moglo napraviti, to je volja Božja i polako. Tako da ništa ono sad specijalno. Da. Kad smo već pomenuli UFC, to dolazi u Beograd, kako je tvoje mišljenje? Ako, vjerojatno, da li planiraš da ideš prije svega? Koji su tvoji planovi vezano za to? Ako budem živ, ići, ja mislim. Tako da ono, zanima me kako to izgleda. Zanima me, mislim, mi gledamo taj meč, ali zanima me nivo produkcije, zanima me da osjetim to. Da. Makar sa strane gledalca, pošto se bori sigurno neće, a sad, ali ono, vidjet ćemo. Volio bi da odem, tako da mislim da ću ići. Pa koliko sam čitao, kažem, po medijima te neke glasine, to Rakić, Todorović, Medić se planiraju, Miloš Janičić isto se piše da je malte ne dogovorio, tako da bit će to i možda i Delija, ne znam sad Erslan, s obzirom da je sad za vikend radio meč, da li će moći da bude spreman, ali sigurno će biti dosta. I Leka je isto kažu da je potpisao, tako da će biti baš dosta boraca sa ovih prostora. Pa našli su Leki protivnika, to sam vidio, našli su protivnika Todoroviću, Janičić još nisu, ali je potpisao. Biće to interesantan fight card. Jedva čekam, ne gledam, iskren. Da vidim taj UFC Octagon i sve, da vidim tu produkciju, da vidim Bruce Buffer uživo, koji najavljuje mečeve, to mi ono, vas da bilo, da ga vidim, ono, nadam se da ćemo ga vidjeti, jer onaj lik baš zna da ishajpuje publiku i zanima me kako to uživo zvuče, iskreno. Tako da, ali evo, vidjet ćemo. Ali u FNC, da kažem, stiče te neke produkcije i marketinge, stvarno rade vrhunski posao. FNC je odličan i to je sad trenutno najveći nivo na Balkanu. Mogu da priču KSV, mogu da priču ovdje, ja ne znam ko to evo od naše domaće publike prati KSV. Iskreno nisam u životu pogledao KSV meč. Iskreno, nikad. To je tamo u Poljsku vjerovatno popularno, da sad ja ne osuđujem, ali trenutno na Balkan i Poljaci prate FNC. Ne, stvarno u životu nisam pogledao, eto, ne znam kojim, Oktagon sam možda jednom pogledao. Ja sam kad se neko naš borio, ja ne mogu se ti Trušček kad se borio protiv onog Njemca, tad sam gledao. I zaboravili smo Vlasto Čepu isto potpisao za UFC. To je, brate, kako volim tog borca. Ja jedva čekam njegov meč. To njegov baš, jedva čekam da vidim. To je, brate, kad se Vlasto Čepo bori i samo kokicu uzmeš, neki dobar tako šedeš, gledaš i uživaš, brate, jer to krljanje baš tako da ono je borac koji je dobar za gledanje. To je top. A to njih, da kažem, za njihov marketing i sve isto radi veliku ulogu. Tako da sigurno. Mislim, svi naši borci iz regiona su dobri, ne može niko reći da su loši i stvarno, može neko se buni za taktiku, ali imaju kvalitet. S obzirom da se ne ulaže toliko u zadnje vrijeme, mislim, zadnjih godina, tek je sad počelo rastom FNC-a i sve, počelo da se nešto ulaže, da se ide na taj prvenstvo i reprezentacija, tako da, mislim da je tako generalno i kroz druge sportove neke dosta se dobrih rezultata napravilo s obzirom na ulaganje. Kako ne, definitivno. Kako ne, mnogo. Prvo ovdje u Crnogoru MFC je započeo priču. MFC je sve crnogorske borce izdiga što se tiče sad i neke vrste minimalne popularnosti, mečeva. Svi smo mi odradili po 10-15 mečeva na MFC prije nego što smo pošli neđe vani. Stvarno, meni je prvi amaterski meč bio u FNC, ali onda posle toga sam nastavio MFC i tako dalje. MFC nam je dosta pomogao, iskreno. Tako da, eto.
Pa sad je bio njihov event za vikend, isto vidio sam po slikama, vidim, bilo je dosta publike, tako da mislim ja koliko generalno pratim i Alena i Miloš, oni uvijek kupe i dosta naroda i gleda, bio sam jednom u Kotor, isto bilo full publike, stvarno naprave baš dobar event i produkcijski je stvarno dobro ispraćeno i sve, mislim s obzirom da oni to rade 2 puta godišnje, imaju svojih privatnih obaveza milion, stvarno se trude da to odrade kako treba. Stvarno event bio odličan i stvarno ti momci vas da ispoštuju nas momki iz omladinca. Uvijek nas pozovu na event, mi dođemo, naravno imamo tu nekoliko naših boraca, dosta naših amaterskih boraca u svilu kategoriju. Luka Bubanje ima senzacionalan nokaut backfistom, tako da tu smo mi, njima doprinosimo eventu, oni omogućavaju našim borcima da se tu bore i to je odlična priča. I meni su omogućavali, jednostavno odradio sam tamo 15 mečeva, tako da odlična priča. Kako ti je bilo FNC u Podgorici, taj osjećaj to boriti se pred domaćom publikom? Jako si ti radio već mečevi, radio si MFC pred domaćom publikom, opet je, da kažem, malo veći nivo, ipak FNC, uz dužno poštovanje, naravno, i Alenu i Milošu. Naravno. Kako je bio osjećaj raditi, kako je bilo raditi pred svojom publikom, koja je bila puno morača, maltene od prvog meča, Da. Tako da... Pa, iskreno, zahvalan sam Bogu što mi je dozvolio da osjetim to. Stvarno, to ne može da se opiše, to ne može da se napiše. U nijednu knjigu ti ne možeš to riječima da opišeš. Kad te prozove neko, mislim, kad te najavi, kad izlaziš, kad su tvoji treneri kojima cijel svoj život povjeravaš iza tebe, koji te bodre, kad je tvoja familija u publiku, kad te tata gleda, majka, brat, svi to je jednostavno jedan nevjerovatan osjećaj, još ako pobjediš, to je još bolje. Ali tako da, ali bitno da se u pobjedi ne uzvisimo, tako da trudim se vas da eto, da bi izgubio, da se ta glava spušti, da se izađe iz oktagona i to je to, ali osjećaj publike, stvarno se vidi da je energija u Crnu Goru drugačija, baš su, takav smo narod, malo tvrđi, onda top je bilo, iskreno, tako da volio bi opet da se borim tu, nadam se doći. Pa ne, oni su nešto pričali, vidio sam Forgačan Instagram krajem godine, tako da bilo bi dobro, Bože zdravlje uz tu pobjedu sad, odraditi meč, to bi bilo stvarno top. Vidjet ćemo što će biti sad, pa ćemo pričati za dalje. A reci mi, ne bih da ulazim previše u neke detalje, taktiku, stvarno daleko od toga, kako ideš ti meč iz tvog nekog ugla oko, da će da se odvija? Pa vidi to što vizualizujem kao borac i tako dalje, ne bi puno pričao o tome, ali vidim da će taj meč dobar biti. Mislim da će biti all around meč, mislim da će to biti dobro, ne umijem ti to reći, da će biti interesantno. Da će biti dosta nadmudrivanja, da neće biti bezazleno i to je to. Da, pa vidim i on isto tako neće puno da otkrivaju, najavljuju isto dobar meč, smatraju to stvarno, kroz intervju što sam slušao, stvarno za ozbiljnog protiv, uzeli ste za ozbiljno što se kaže, nije kao mi ćemo to lako, kao što se možda sa ovim Bojkovićem prije, mi ćemo to lako, mi ovo, stvarno su te shvatili za ozbiljno, tako da sigurno će ti kažeš biti taj neki all around meč, nadmudrivanje, bit će sigurno dobro za gledanje. Pa ja se nadam doći. Nadam se tako da je, ali vidjet ćemo, ne znamo ništa. Može prvih 5 sekundi da se riješi za njega, za mene, nikad ne znaš, jel? Tako da samo polako, vidjet ćemo, spremili smo se, pa... Pa što Bog da. Pa to je to, nema dalje. Reci mi kako vidiš meč Ilki i Gianni Barbir. To je nekako, aj sad kažem, iz tog ugla gledaoca, fana, sve taktički, trener, čak si i trener i sve i onda kako sad ti gledaš to? Pa to mi je dosta... Ne znam, znaš, sad ne znam ko mi bi dao prednost. Prva runda, generalno, svi isto priče. Ilke i tako dalje, vidjeli smo da Ilke može da iznenadi, da može da dobije svakoga. Od jednog Janikovskog, da može da dobije Fabijana, da može da dobije ozbiljne borce. Tako da Ilke nije za podcijeniti. Gianni opet tu na početku karijera, on ima 8-9 mečeva, tako nešto. 8, ja mislim, da. Da, ali Gianni isto školovani bokser, tako da on dobro boksuje, dobro koristi distancu, dobro koristi dužinu ruku, baš ne znam. Ali mislim, iako zna da će Ilić da bači onaj kik, mislim, ako ne bude spreman na to, da to može kobno biti. Tako da ne znam što će biti iskreno. Možda će i da ga ruši. Pa je, mada kad ljudi dolazi iz poraza, generalno su gladniji dosta. Da, ali Ilki 3 pobjede velik, mislim, u naletu je baš, to nije ni minut trajao, ni jedan taj meč, Ne, bukvalno, sve je brzo riješi. Pritisak i sve za taj drugi meč sa Fabijanom. Biće to, mislim da će to baš da krene, bum, Plus je on pričao da Gianni nije nikad radio pred gostujućom publikom, znaš, nikad nije bilo 20.000 ljudi protiv, malo je to, znaš, ali opet i to ima sigurnu ulogu neku. Sve zavisi kako to srcu primate.
Njem, vjerovatno igrica neke Ilke pokušava, sve zavisi kako će ovaj da reaguje i to je to. Da, Gianni je malo povučen, nema ga puno ni to Instagram i ta čuda, nema ga nešto previše. Da. Više sala, to pričam relativno slabo baš. Da, pa dobro. Truščekov meč kako vidiš? Znaš da mi to baš ne, znaš da mislim da može Trušček da dobije Grasku. Pa s obzirom da ja nisam očekivao sad zadnje Ja sam to sad iza Striklanda pričao, ljudi su mislili da sam ja lud. Da će da dobije, da. I Strickland dobije Čemevi. Ja sam znao da mu neće odgovarati. Znao sam da će da ustane Čemevi. Jednostavno, jak je Strickland, dosta za kategoriju. A i pričali su svi sale njegove. Ja sam po tome da kažem, mislio da može, nisam bio 100% siguran stvarno. Ali svi su pričama kakvi, ustaće mu se 100%. Možda neće prvu rundu, ali posle ako ovaj nastavi, diže mu se 100%. Ima neđe priča Stricklandov trener da je Rušijan Kalajeva Strickland. Tu sam odmah znao da će teško biti, tako da mislim isto da Trušček... Još Kalajev kategorije iznad, tako da, baš je bio dobro. Ja sam, ne gledam nikad uživo, da se budim i to vratim. I onda gledam kao da mi uživo, ne palim ni Instagram, ništa. Da. I onda mi je meč, stvarno je meč bio top meč. Baš all around, i baš mi je milo i zbog Strickland, da on ima onaj njegov trash talk i to, ali milo mi je dobar je, baš je dobar borac. Dobar je borac, iskreno, dobar je, tvrd je, tako da mislim da Trušček isto može iznenaditi, ali ne znam. Znaćemo taj dan. I Darko Stošić radi isto meč sa bivšim UFC borcem. Dobro, Stole može svakog da nokutira. Tako da eto, ako prođe jedna, to je kraj. Tako da ne znam što se veli, ne znaš dok se ne vidi, dok se ne desi, da. Tako da eto. Ali navijam za Stošića, pošto ovaj momak stranac. Navijam za svoje. Evo ovako za kraj, hvala ti stvarno još jednom što si došao i da snimimo i sve izdvojio vrijeme. Imaš i što kažem uvijek dan prostora kogod je gost da se zahvali sponzorima čuda, tako da ako imaš nekome slobodno to da iskoristiš za kraj. Imam. Želio bi prije svega da se zahvalim ovom generalnom i glavnom sponzoru, restoranu Roštiljadi, koji pomaže mnogo sportista iskreno i koji svake pripreme mi pogura i za meč mi pogura. Uvijek me ispoštuju i želio bi da im se zahvalim i nadam se na još dužoj saradnji. Ima tu mnogo drugih sponzora koje naravno izbacujem na Instagram story i tako dalje. Sad i ne navodim sve, ali koji su non stop tu uz mene. Ali naveo sam eto ovog generalnog sponzora. Ali najviše bi se ja zahvalio klubu i trenerima. Prije svega Bogu ispred svega toga, ali onda klubu, trenerima pa sponzoru. Plus imaš i onaj baner isto to, je li tako? Tako da ako neko hoće, naravno, uvijek su dobrodošli, ja mislim, što se toga tiče. Tako da, eto, polako, to je to generalno. Hvala ti puno još jednom. Hvala tebi, brate. Tako da, srećno u narednom meču, nadam se iskreno pobjedi. Ljudi, ovo je bio Dalibor Dragojević, želimo mu punu sreću u narednom meču i to bi bilo to, vidimo se u sljedećem intervju.